Obi obi ama me mama muso na me hye Nyankopon hira ma na tra ko nyina. So don't say they are never me proud say obi betuma kasa fa tight ho say dia me betua tight de bia. Because wo hwe yen sorry so omu pija as a hospital so na the rate ya na umani wo ho no say betua be tight no bi koye kura ma me ya na mepe. Because wo hwe konfa no chinsem e bia ya ka ma opim so. What's a confano chinyare that is a confano chinyare, but on one musun could be. Akoma FM 87. It's a number of dream home class. A dear crown tina yana your trouble. Ada Kobe see TikTok no dima temonia the others a Messia Asanteman puntu by a overpa battle by puntu no cha hong kwao. Because I don't maybe say upon man and I say, ye chrome ha. Your chrome is here, no crowban and if it's another town ben a beer. Population the bit be drew 800,000 and 700 bantu be do 800 o kwada so be do askwa be do askwa da enye askwa minister yeah o omo mo to abako we say so we 800 say 800 a year 800,000 800,000. What for now? 800,000. Okay, 800 there now. It's 800,000 now. 800,000 consider you do. This say NDC nya boy say na wa. Asante munya. Get it to 800,000. I say boy. Yeah. What I say? Yeah. Enti no say empuntu no nya NDC nya NPP nkwa na mfambra how to because Asanteman pa ba to empuntu a. Ebi no hwenema aka. Agenda111 bia ya ka won se member na bia na me monitor so na mun se na do ntimi nwie but onya vision is sa na me de hia eti de the different between vision here any fine pass so here no hwe ye ni national agenda emphasis ye ni national agenda se na wo sa de na o se besi 111 masase but say bia when ye wi a de aka na ntimi to so na ndam say NDC eba no se de na Afari hospital na a minister no a friend say health minister no Jabuso Akando what dey hwe Afari dey ye ko ju try na ne ma say ye wie bibia ne ade ba party na ba wana have ye setwem edru me bia NDC NPP clear o ana minta Akando that was 2023 it was July. Onya accident wo ne kwan yi so e for example ne nyina hini kwan yi so ho no obeda hefa konvanochi obeda na nka ho no senka na Afari ben Afari ben eti na me bi say ayi so the by also July 2024 ahiagba the friends Richard Ahiagba NPP National Communication Director one also the 2024 July Obakofanochi one obeda ho ye no se de obe hu no obetun ho fo nso sa no nteda no nteda ja etina enu je me se edru mra bia ya abato na ye to no asi ye to the fans but ye pay puntu because ade ma we nya na eye both NDC and NPP ba me ya na me ni padodo na se me NPP ni ntimi se se be ma me kura ye aduane wa ma me a me nya news ma me o ba me ma me ye aduane wa ma me news trabuka say ne wa ban we ne one ma bebrebe bi obetimi aye eti mesra ban Agenda111 no ni ade do obetimi di ni nsa so obetimi wie bia so wie because o ka say bia 24-hour market no 261 hours so ba be na we 111 e do so Sunday bia enu de also obetimi aye I no say ukọ a municipal na anasa assembly na common fund by na guidelines on say omu twese sika we bi do mu fa nye sa Agenda111 ayi say sika no menti ene say sa 25% omu de ka omu sika me say bi ka ho because of them no be omu ha say because ade no omu I want to understand say omu ti sika no omu ti sika no na say buy no na guidelines meaning I've gone through but me person say sika no
buy na assembly no teto ho and omo te wo source yanti asoso ade ni nyina ba form awo nti ni nyina ada ayi 24 hour economy ye de ye nya ba bi si scan da ho e da ha ye nko ba bia e be to te me che no sika da ho ese ba ku bia no be 31 million no oh sika da ho 31 but am je say bi ho na nipa na ohia say bi ara open market na say bi anka market bi ho a na bi anka de akọwie eno ho asem na bia na pese bia meka etimi da ade bia me se ne se the health sector no ne ade se yama ya ni ankoso na da bia ni pewu obia na se okokonfa no chi obia kokonfa no chi ye de agya nyame adom ebi wo ayi apri on sa apri de yi fo be si abrofo bi be si ye mortafo no be si ye roman fo no de no ti am se bia mi tua tight anye bia kakra betima ko hawo no be ye adwuma da name Roman the aka da bi ko Roman but say bia say tight na say so hwe ya na no ya last month say the social media no mu di omo je tight at seboni ade na untua bi se metua wa 87.9 Kumasi oda say because say there aban bi e ba na ni ko sports so but e ko duru sa na ma na sa ade e betima boye ayare sa de masa ayare sa bia wonim da ho bedudu obi anu e born disable John mebo a say John wonim but ye tie e betima to ye enti say hwe aforudie na aka na e bia akan ayibo ya na me hu ni dim boda akan do ase hwan ora minta akan do o ka ho asem ni ade e say de adwuma na be hye ne nsem akosi say konfanochi de omu start sa project na sa professor ai Oshadamensa ani opem so omu start nice project man for contribute opem so ka che MPs ni say mama ai no say mama asikuma say hiam mako kankan aso na to aba na ma wo eti se ko ba se ye nyina ye so oh ba ko pani papa ko no timbo ni di ye nyina ye so say na mutaka ho ye nyina ye so so mutaka na on bia ada se ye nyina ye so na se ka se ye boa e wetima konkai bisre enye konfa no chinko a o afaridia ni nyina da ho enya de se ni nyina no ti ba bia 111 na ka no swami de yesu so minimi ese bia e bia no so da ho swami hospital ma bia de and they say I know there's some they were you no mazi ho no it should be operational never met omo ya juma 111 na bia omaja to ampa me de no mesre okay message say don't say I don't know bia ye koso de ye nyina ye fo ya no tin say shaban na ntiba nyeri nyina nti na etu baso abana so kwa koye edwadi a basa se nipa nya hode a onko ontibi ni dwa ho na agenda 111 de no kwase say abana ntimi first kan nyina nkɔhye ho onda bi da oya bi nsi ba bi ho ti fa bi nyo no fa bi kwa ha we aban bia vision no sa aye be sa affordable house na ayisi going down there isi owie na osu osi say yero mama ka obi say so 5,000 and now 50,000 no 50,000 I've forgotten the figure but osi say it was reduced yes it is on team but our vision say about for double munye incidents and enu kro say si wi a askafona na esa akwaje they were Asanteman point abani this ka ko ro mewie ye no say don ubetiba ka say teacher ni bi o ho no owo bi o betiba to Mr. Mo teacher for ye dey abre oh na say nyon kwa na o chira mama fa ye yi dabi de ntia de ye no say mi hu mi teacher bi a dabi just jai ele bebre lo jai government teacher obi ono ye yi obetiba ka to say obetiba post ka no ade akoto ye kasi nkutuo ya abaya nkofo ya isa hunda ya what ka and betima to jai obey dey and betima to obeboa osare ya no na de ato na o je say class mamo no abi enu na bosia ndo so no enya de say bia de na ayifo no gini bi o say pamphlet kra 1.5 150 ojo de obi gumu ekoba sara obi si nche abakese teacher adwuma na ye me de ma no sia wie no message say ade bi aba no betima ye na obetima de
the health sectors no atumi akonkan bia Onye, me da se pa